Sagudahin nga ron ti surat ni pagayam ti nga Rolando. Iti pa nang isurat ni Raylad Dagopyon. Dear Manong Nemi, ti panagwaret ti rueda ti lubong Manong Nemi kat kaslasante nga mapupuutan. Ano na kiti ugali ti tao nga ore maaramid da ita nga may pabigat da pay laeng. Ore ta danto pay labigat. Ore ta sampay na ladaw ti amin. Nga magbalaw danto laengen inton madlaw da nga naladawan ti amin. Kasi ti panakaisagana ti masakbayan Manong Nemi. No maminsan saan tayo nga pampanunutan no anyat masakbayan. Ti adda ti panunot tayo kat iti agdama. Adami dagiti parsuha nga gapo iti nalidem apasamak ti napalabas. Kat kaslasaan da kayat agbuban wano baliwan manen tumaddang gapo kadagiti panakapaay. Manong Nemi gagangay laang tinariingak nga panagbiag. 5 kami nga kakabsat. Idinto ta magitaltalon ni tatang, ni nanang, a plain housewife ako nada, ket kompormimet ti mabili ng itulong, pamataudan, kadakit kasapulan tinaldaw. Iti 5 nga kakabsat, Manong Nemi, no kasta, ti klase ti panagbiag, mamanuunay, dagiti makapagturpos iti kolehyo. Malagsid no di anak, ket isot agkaligagom agpursigi. Siyak ti buradak kada kami nga 5 nga kakabsat. Ni Manong Henry, ti nauna, nagpatinggalang ti high school, kastamatan ka ni Manang Sita, may kadwa, may katlo ni Manong Rodel, may kapat ni Manang Mirna, kan siyak Manong Nemi. Lalaki, babae, lalaki, babae, lalaki. Kunada ti buradak kat isukanot mabadi ti sidong dagiti naganak. Kunada nga ti kanu buradak kat isuntot makaamo. Ito no, agsalugan tiya, pigsa, dagit tinagana. Nagbasak, siyempre, itinumentarya, kinaraduarak ni Melanie. So, pwede kinaskula ak manipod first year, aging ka na iti 4th year, apa naggraduar mi iti high school. Iriada kami ni 3rd year high school Manong Nemi at daitin nagkinaawatan digri puso mi kini Melanie. Ingkarik nga iso, iti umuna ken maudi nga babae ti biyag ko. Kastat kang kanayon ko iti bagbaga ken ni Melanie, numampay na kanuspay lang iti puso mi Manong Nemi iti lubong ni ayat. No ada tiyempo mi iti Manong Nemi, mapang kami iti igid ti baybay. Tati lugar mi Manong Nemi kat masarakan iti igid ti baybay. Mangalap nga manalon dagiti lumukar. Tati laod, baybay, iti daya, kataltalunan, bangkag. Tano kasta Manong Nemi, nga nalinak ti baybay, kargat met niya. Tatang ti mapan makitaklis, tadaklis ti uso dito'y lugar mi Manong Nemi. Iti igit ti baybay, dito'y kami ngagkibin at tugaw, iti naiwalang agawat, ngamang buya, iti panagburak, tagi di daluyon, amang buya, ti panagpakada jay init. Ano tarapaap mo? Dinamag na kanyak. Arapaap ko. May masalang tarapaap ko. Ti mga sawan to keng ka, Melanie. Si kanto tagbaling nga, ina, digiti anak ko. Di mo ka di arapaapen, Rolando? Ti sumaya at ti biyag na? Agpating ka dilaing ti mangalap, kaya naman ang ngalap, kaya gumamulo iti daga. Siyempre, siya sino ko matitaong saan na arapaapen ti lumungaw. Ngayon, simple lang ti kayat ko ang biyag. Adda ka, addaak, adda anak ta,
at balay tayo. Mangantayo ti mitloy ti may sangal daw at maidulin nga kwarta for emergency. Dito lang. Di mo ka di arapang-apen iti nga to pa eh. Narigat, baka jak magunod. Agsakit lang din hakim ko. Kasi ka, Melanie, ano tirapaap mo? Siya ka di madlat ararapaapin magbalin nga asawam? Numabalin lang ko Rolando, kit malibasak dito nga lugar. Anya? Libasam na ito lugar kung nakayanakam kan di makalam. Taamin nga tagad ito kat nakurapay eh. Kahit ko tinasaliwanwan. Kahit mo sa huwen dumteng to nga panawan na. I love you, Melanie. Awanin ti sa bali pa yung babae ti biyag ko sa nasiksika. Ikarik, iba't patag ka Rolando. Mariknak teta. Ngayon padasag to nga sa pulan ti budpuno agasat ko. Intundumteng ti umno nga kanito. Manong nemi dagita ti masansan nga pagsasalitaan mi kinimali ni. Taori na pagsalitaan mi idin, kasla magustuhan ming ulit-ulitin kahit 80 ti panagbalbaliw na. Simple nga panagbiag ti kayat ko idin to tay sunak ket kayat na nga marik na tinamay ti biag. Iso nga nagbuteng idi ti pusok manong nemi. Dumteng tungata nga panawan nak ken isukat nak ni Melanie. Manong nemi kabayatan ti kadda kiti high school nagkaasawan nga nagsasaruno di kiti kakabsat ko. No muna manong nemi tam naikamang da iti adayo. Ni manong Henry manong nemi iso ti lalaki ngem iso iti nyawid ti asawa na. Iti lugar da. Kastamat ken ni manang Sita. Ni manong Rodel manong nemi ijemet babae manong nemi iti nang sangpet kang kuwana iti lugar da. Kastamat ang kini manang Mirna. Awan ti kapsat ko iti asideg manong nemi. Wanot paati ka di isuda. Ket kayat da nga panawan ti nakurapay nga lugar. Nga sakbay manong nemi nga naggraduarak ti high school. Isu idin iti ipupusay ti inami. Masaksakit idin ni nanang manunaymi dandani saan na idin nga naatendaran ti kasar ni Manang Mirna. Madikeng kwa na idin ti agbiyahe. Iti adayo. Arig na manunaymi kalkabas laeng iti kasar. Iti sumangpet da dito lugar mi manunemi anapan nakikasar, imatenda iti kasar. Naidalitan ni nanang. Kung nangarot kanyak ni tatang. Ay, Rolando, tatang, kawanin di kiti kakamsat mo. Taltalo talangan nga dahi di dito nga balay. Sa ita, silagpakpakadan ti inam. Sika kinsiyak tulaing ang tinabati. Tang, di kayo mapukawon din namnama. Agpaot pa di biyag ni nanang. Alakit na siya at ano kasta. Ngamiti may isang agsapa manong nemi agdungdungaw ni tatang gabota. Saan nan nga mariing ni nanang. Kasla, damok unay, iti masaktan. Damok unay, ti maulila. No mampay arig, na ulila ak iti kakabsat, gabot na pinanawan na kami. Kadanan ng kinitatang. Ita,
Awanin ni nanang. Kadadradura ko lang ti high school. Awanin ti inak. Nupay ko nanda manong nemi nga dudta ti maspay na ladladingit. Tawang pay nakem ti ubing ngem awanin ti inana. Nag-asal kami kanupay laeng. Kapag nasak laeng ti bordet, nagtawaan ni ti 16. Idinto, tadigitin inauna kakamsat ko kat naipapasda. Nga narik na ti pamateg ti mais sa ngayon. Nga nasakit. Nasakit nga mapukaw ti sinuman nga ipatpateg ken mangipatpateg ken ka. Saan ka di manong naimi? Kapilitan nga nagawid dagiti kakamsat ko kadaytang ipupusay ti inami. Agramo maten manong naimi dagiti asawa kan kita anak na. Saan nga na ipapas ni nanang manunemi tinangawawir kadikiti apo ko na. Aday din apo ko na ngam adayo matenda. Siyak idi manunemi tinamnamain na takuna na kanya kidi. Rolando anak kas buredek ken mabati iti sidong mikinitatang mo. Ialistom ti dumakit nag-asawa ka ha. Ti agbalinto nga putot mo iti asawam isuntum ati awawirin mi kinitatang mo nga apo ko mi. Tay madayumat digiti kakabsat mo. Ngayon saan nga nauray manunay mi. Talagang hawanin ni nanang. Napukaw min ni nanang manunay mi. Urila kamin iti ina. Balumaten ni tatang. Manong nemi nakipagladingit idi ti langit kada kami ti day nga pupusay ti inami. Wen. Nagasman ti pa nakipagladingit digiti narway nga karubami, kakabagyan mi kandigiti gagayem. Gabutan na siya at nga ina na siya at makikaruba dedinanang manong. Kamte ko na dan nasken nga awatan ti kinapudno. Tada mo na, adamaw at udit. Iti nagraduarak mo ten iti high school, manong nemi saan ako nga nagbasa iti kolehyo. Kastamat ten manong nemi kini Melanie, nga kayan ayat ko. Iti baybay, manong nemi panagdaklis, panagsigay, panagbanniit. Kano tiyempo ti talon, adak, iti kataltalunan, iti sirok, tagurguruod ka nagkimkimat, ken bayakabak katudo. Iti yaptiyempo ti gapas, manunemi adak ti taltalon, iti sirok, tinadarang ken napudot, nga darang ti init. Kahit nung kasta nga, salag manunemi agsinarak kami kani Melanie, iti igid ti baybay. Kahit mo ulit-ulit manunemi, dagiti arapaap. Kung na kanyak, kayat kasi nga biyag. Kitam da kita kinaradwaran ta, at dan da kita nag-aasawa. Ano ti biyag da? Mangalap, manalon, agnay di ti kalapaw. Wanam naragsak da, kapag agpimpinatag da, at da anak da. Yung kayat ti kasi nga biyag. Ano ti kayat mo? Abigan di ka ang gurnong. Tap nagbasa ka. Siyempre, lalaki, ti rumbeng nga, mangitag-ay, ti biyag, ti may isang pamilya. Bayam, tagurnongak. Katsi ka, di ka gurnong? Nanukuturnongak, kadyak managsapsapol. Sa bagay, ang damat ka dirantag nga mapan na sumrit ti trabaho di syudad. Adamat na gati kinibin pasaray arakupek, agin narakop kami, naramanakon manunemit namin at ugundaway, di kinibibig ni Melanie.
Ngem dimteng manong name iti sa balipay nakabibigla apasamak. Idi madamag ko manong name nga nakitaray ni Melanie. Isang nga po nun ito tatang. Isak nga amam. Di mo pa tiyan. Tinaman nga padamag ko ka. Grabe nga, ipadamag yung kanya. Ipadamag ko ka at ambok nga ang relasyon nyo kini Melanie. Idi adda kay pa lang iti high school. Kasano ko marot nga makitaray kat umot sa baling boyfriend na no saan lang siya. Inyati amom, baka adanalimad ka sa baling boyfriend na. Manong Nemi, tapno laing mamati ak. Napana ka mismo iti balayda. Nitatang na manong Nemi iti nakasarita. Dito na unang nga tagaluklok sa humi, anak. Bigla mo't latan nga nagpukaw. Napanan na tata. Kahit mo ka din basahin din bati na nga surat para kada kami. Awang kad ngamin din bati na kang nga surat. Awan tata. Alam ang biglae nga. Bakit? Pakialam man na imbati ni Melanie nga surat na. Kat oray saan nga naiturong kanyak tilinaon ti surat manong Nemi. Nagtagtagargar tirik na kabayatan nga basbasahik. Nagkunana, tatang, nanang, kanda kayo nga kapsat ko. Kang kanayon ko idi nga ibagbaga kada kayo nga kayat ko ti makapanaw iti dayto nga lugar. Takayat ko nga saraken, tigasat ko ti sabali nga lugar. Tanaw umaukon ti kasto nga biyag. Kahit ko kumamat tinanamaya pa ng biyag. Namamok ni Ricky, iti sentro, na customer ko, imagimatang iti arawaten na iti pagpapayak na department store. Di kotse, guwapo, baknang, inaramnak, inaklon ko, aging kayang baga na ngayawid na kanun di balayda. Taga siyudad. Engineer isuna. Isu nga simurta kun kengkwana. Idanon yung tulaingen, kay ni Rolando, edi panagpakawan ko kengkwana. Amo namit kidi nga saan isu. Edi arapahap ko. Amo namit kidi nga guru urek layang tigundaway nga adda mangitag-ay kanyak iti biyag. Ay tekisona. Nga masursurok to. Masursurok to nga lipaten kat ayatek to ni Ricky. Masursurok to nga lipaten ni Rolando. Amok nga ado dita di babae nga mabalin nga pangsukatan na kanya. Tadang nanang kinakapsat ko agpakamok to kada kayo no intun kaanot pa nagkalay sami kini Ricky. Toy mangipatpateg nga anak yo, Melanie. Manong Nemi agtagtagargar ti makalaki gamit surat. Kaya nagararuos di kitiluwag. Gabot na mariknak ti sakit. Mariknak ti sayan. Insublik kinitata sa tor manong Nemi ti surat. Alakit pasensya mo na dyan anak mi barok. Amok ti relasyon niyo. Agam saan siguro nga da kayo tagkagasat. Awan ti marami tata. Nanawas man nga saktag bali nga manugang yo. Tanya nga rod, nakurapay lang da tao. Kas iti ko na ni Melanie iti surat na nga saan na siyak tarapaap na. Sige tata, pakamuak tagtulangan ito no, ipakamu ka kayo ni Melanie nintun ka ano ti kasar. Tabarbaring no umayak tumen. Kalpasan dayta manong Nemi napanak adagos iti baybay ngem di magasak iti tiyanggi nagimatang iti arak. Kaya di masansan nga ayuyang mi kini Melanie manong Nemi nga sirok ti bitaog. Sa jayak nga nagdukaw nga nagdalupisak
Sadya'y manong nemi nga diretsong ininom ko ti Jean. Naman pa sa anak mo mininom. Ibuta na sakit unay, tinakam ko, itinapasamak. Saan nga tinungpal ni Melanie ti Karina? Saan nga tinungpal manong nemi numampay? Ibagbagahan na din kanyak. Na talaga nga kayat na nga daywan na ito nga lugar. Dandanik may ibusen ti Jean manong nemi. Idita. Ito nang pag-uni kanyak. Rolandaw. Ay, pare. Di kinaredwaran mi kini Melanie manong nemi. Ni paring Pepe. Paring Pepe kunak. Tanasapa nag-asawa. Anak ko't bunyag manong nemi di inaunana. Kita mo pa lang. Amom ti uminom. Kunak malon na singpet ka. Susurwa kong ti uminom pare. Tapno ti kastakit. Sana ka nalaka mabartek. Mabartek aksamat yan. Kaya listo ka mabartek. Ano ang pulutan mo? Lan, umay ka dyan bale pare ada kasagana nga pulutan kat nayunak to pedeta. Gumatang akti 4 kantos. Anyan problema. Awalan ni Melanie. Hey, dahil ka diti barbarte kam. Nasakit no saan mo pa yung naramanan. Naraman na akong bibig na. Di amin-amin na nga eh. Saan ko matakinid daw? Jesus, nasakit nga talaga pare. Rolando, taore ko ano yung sukat na ka, idibak nang. No naramanam ko mamet, nagsayang. Manong nemi gapo kini Melanie na baybay aktibagi. Gapo kini Melanie manong nemi nasumuk ko ti adu nga bisyo. Arak, sugal, babae. Ngaleta manong nemi tiya pangdildilawan, pangtingtinggaran ni tatang kaniya. No kasta makaringa ko ni tibigat manong nemi pamigat ko ti sermon ni tatang. Sakit. Wala ti pakiranudan kada kayo. Sikakin saklayangan tagbibag ito nga balay. Angem awan sa ti maitultulong yo. Amuglatan manong nemi nga siyak ti paspasagida ni tatang. Mabangkag kalap ngagpaiso. Eta, no makatsamba ka, tadot mabingay mo, kwarta, pangipanam. Mapangka di syudad, mapangka ijibiwan. No da kakaiso na makwartaam, no da kontrataam nga talunan. Papanan ti kwartam, mapangka ijagalyera, ingkay sugal. Husto amin di kitang imbaga ni tatang manong nemi. Ngayak napupuutan ti panaglabas ti panawen. Kasla ka ano lang, Daddy. Pimanaw ni Melanie nga simurot itibak ng nga lalaki. Nga rinogyak mat idin manong nemi ti minom. Nayaw awang kami batan kani pari Pepe. Numapang kami ti syudad. Urayon mi tagrabi, mapang kami jibiwan. Mangitebol kam kadagiti babae. Kastamatan manong nemi. Ngano kasta nga, damay kamami a kwarta. Imbas nga panunutek ti masakbayan, manong nemi. Mapanak iti galyera, tumayab ti kwarta. Ngano kastamat nga da buenas. Papanan na, arak matlaing kin babae. Naging kangajak na pupuutan manong nemi. Nabayagin nga. Nailigsayak iti kalendaryo. Dadakailan di kiti kaanakak manong nemi ngim awampay ti asawa. Pasarimat sumarongkar manong nemi ni Manong Henry no kasta nga makalagip. Kumusta ka ba guys? Kaya man dilangan?
Ado nga tawan tigid jata. Kasla inauna kang siya. Ni Manong Met, nalabas met ako na, talaga mo, nagsarbing ka. Mababayamon ti bagim. Dabi man kami nga siyang ka mga sawa. Apay may salang ti babae di ti lubo ngaya, dahil lang nga Melanie. Ano no kumati asawa? Isundot mang istimar kang kawan no. Di kita agbalin to anak yo. Isundot mang istimar kada kayo. Kaya kabadangam nga mang istimar to kinitatang. Nagsipot na si Katiburdak, rumbang unay nga si Katikang Ronan na masaklan kang kuwana. Apay mat nga mga madayo kayo. Kasla siya akong din ang aming pinsan nga ng talakan nyo kay ni Tatang. Uy, niso nga tagibinam ta salunat mo, baka umununa ka matangim ni Tatang. Sangat amin manong. O, agad na siya, sangat ha. Kasanuntot pigsam nga rod, nga mga sikaso kay ni Tatang, ito nakaspagarigan ta... Bagkatem ton nga mapanitiban nyo tapno dalusam kin padikusem. Awamat kabadangam nga asawa, awan kabadangam nga anak. Nanong, barabaring no dumteng tumatlahin. Kitinton ka ano. Uwan manong nemi 40 kon. Kaslasan ko napupuutan. 40 kon. Kat kadidi nga aldaw manon nemi nga panag 40. Jak matagpapaalam at kidiak no ag birthday. Napangkam nagdaklis manong nemi. Ako bukit medyo napagasatan mat da tao nga nagdaklis akit adumat itiyang nabingay. Nagyawid akmet ati. Sidain mi, kilawin mi kinitatang. Nakadigo sa kidin manunemi nga nagkapo iti baybay nga ented kon kinitatang manunemi. Tilutuan na nga pangrabi imi. Idita, maangot ko ti kirkirugan na nga bagas. Imisa man. Maangot ko, tikinirog abagas nga lutlutuan ni Tatang. Dahil kinirog abagas, ilaok na tinuman mi abasi. Why, naimas ka. Kirugam di abagas. Saka, ilaok di abasi. Mangmangan kan, uminom ka pa yan. Kapag suunay manunemi, at dahin sangpit ko na daklisan mi. Naimas, nga kilawin, nga bagsyaw, nang narunan ng perresen, ikam ti perres na, pos, hagimas Jack na tipalan tinagtilmon manunemi. Huwen manunemi, gaga na ipagangayan nga lumitukak, wakam kinitatang kadamalem, pangikad iti banog nga malmalem, name. Iti taltalon mo saan kiti baybay. Agsango kam to kinitatang name. Pagsangon mi to kinirog, kan ti sangagalon nga basi. Irita iyayaban name ni tatang. Hey, Rolando! Tang, nga pala tururayo makan. Iyulog yun tang. Dahil may mas ti uminom kin mga ti kinirog ito ito kaw ta dito daan nga pasagad. Tumay ka nga roda, tulungan na nga mga ibabalo ko. Kas kamlag barkada kay ni tatang manunemi. Ni Imas, kan naragsak iting kampanagsango, nga uminom iti basi. Ngayon no kasta nga sumamayan keng kuana ti arak o no basi. Deta matnukan ti kagurak keng kuana. Masuron ako. Ulit-ulitan na. Basta no og saong kamuminom kat nabarte ka. Deta. Slamay may isang dialogue na. Rolando. Tang. Kaanon to ay barok nga kasawa ka?
Tatang, data manin, naala kay manin ket. Abay, rakis ko man no, ipalagip ko ken ka. No, pa sampingan lado ti amin. Ikat intun sa mo na kabaylan, ti sumakay agad so naladawin ti amin na kabaylan mo palaing ti agkabalyo loko. Tanang mit. Abay nga dagdagan dak. Kat saan gumot nga esman ti agasawa. No, umununak ng si Kasi nung ito pati ka dom ditoy. Nedat panunutan. Pumili ka din na. Saan ba lamay may sa ti babae ka? At dalita ni Yolanda, ni Emily. Pagadyam ko ma. May digijay. Nababali mulat nga muunin oray no kapag sa ti road, kinkimat italtalon. Tang. Amo yun sa amin nga kagurak dito nga magbagayo. Kat no makagura akon, tumakdera kat panawang kayo. Di pala ibagang kakayot yung bukudan, di basi. Tatlo saan na kami ranod. Mapana ko uminom ti sa bali. Hangga da ito ti bagbagak nga rason barok. Panunutim nga na yung bag. Numuno na kamatay. Yes, ay susapoy. Asin nun to peti kadwam ditoy. Manong naming numaminsan, jak mababalaw ni tatang nawapay ng dagdagan na kun nga gasawa. Takunak nga roden, 40 kun diretang aldaw. Saan nga malipatan ni tatang nga bata? Iso nga, gimatang ito sa nga galon nga pagsangon nga basi. Naragsa ka pa nagkasangay mo kung nanaytay, sagbay nga, imo na nga limidok kami. Ulitek barok. 40 mo ni tangal daw. Amok. Taamin kayo nga anak ko. Matanda anak no anyat birthday yo. Anyan to pa iti kasasad. Ti panagbiag mo. Into no suminaak. Kat mo uli lakanton nga demang. Tanabayag matin nga awan. Dedinanang mo. Karadratur mo lang hindi ti high school. Manong nemi mapampanunot kumit kedi. Agrakaya ni tatang nang runag at saan nang isardeng tuminom. Nakaraprapis ang tibagina. Kasla impasigigan nga ibigawa ko nanda. Nalidayak to ko. Ngam naman minsan, kontento akti kasasad ko. Makamutan ni gasat, nakas pagarigan lain. Ituloy ko nga rod manong name tinagkalap na tiyempo ti kalap, asik-asik suwak mati awat ko nga talon. Manong name kat nukasta nga damay ka makakwarta, salat ta maniklikan iti panagpang ko iti syudad. Kadwak ni Pari Pepe. Pare, sakana ka? Habay, mailip ka man ni JB1. Kagangay pare ay napiyakan niyak ta doon bakit ko. Ngam si kangay. Magasawa ka kami nan. Mangasawa ka kami nan kung kumaangim awan sa amin tararmam. Sino kumapitinam na may mga kanyak? Titawan ko kastoy. Kita doon tamat dita. Adabalo. Ada naganak balasang ditang katayab mo. Mabali mo pala pututan. Sikat ayan na deta parang mga arulan daw. Ngam damahagik man kang kangamin. Kaya't mo ada asawa na? Babayan, da asawa? Oo. O nga rin mabalin na, di mo kayang kahit da asawa na. Problema lang dito. Sige, saganakan. Yun tama rin sa GB1. O yan manong nemi, pasaray mat umay nagsalangadin ni kumadre, ta isungsungsung ko kano ni kumpare. Ngam ko nakmet. Jakmet pilitin kat kumarin no dinakayat. Ayam no ayabak kat huwag ko na naman tasigod. Kat nung astang anda ka manong nemi tibiwan. Manghala kami wad anta ka table mi. Basta anawaan mi ang saan na unay paspasan ti agorder ti
inuman na, numuna kat nakangingin ti presyo ti inuman ti GRO mano. Di damat na ko nga maka-aprusa iti lopo, maka-aprusa iti barukong, nang runa na medyo nabarteken ti partner ko. Oh, lover boy, hindi mo ba ako ilabas? Wala ako batatong eh. Huh? Bakit pupunta ka dito na hindi ka kompleto? Umanila ta nakastoy aprusan ka. Kintisan ka. Agurter tumanen. Hindi bali mo ako ilabas. Basta order pa rin ako. Agurter tumanen, ma'am. Pampanuntek makaanay pa nga ti kwarta. Nung munang igastusak pa ni paring Pepe. Daling mat umorder ti partner na. Pampanuntek manong nemi. Anda, kompleto maya. No, hanggang makabayad na agad. Umiyang kam to dito pagbaludan. Agbuya kam tumeten ti floor show manong nemi isot nayon meten na pagabrutan mi. Wan, kat ko na kanyak ni paring Pepe. Saan nagsakit tapos mo pare? Tapay. Aw, pangipapasa. At sabi ni Emma pare, halos mas daw na keng Karolando. No, aping amin nasanggang kasawa. Si kamat nga rod mangitik, take out. Di kamat mangiror ti babae. Bakalak tupit sakit ko. Nadalos da. Basta tagabiwa nadalos da pare. Gabot na mais-istmirtes da mo. Orela parbarbangonin manong nemi na agawid kami. Agsipot to orayon miti closing. Yan. Nakontrol kam kaya dito inom ah. Kasalanto man lang makagustuhan ng tirik na manong nemi. Tas tamat manen no kasta nga da kwarta kat ayabak manong nemi niya paring Pepe ng kamji galyera. No adagasat ta pare. Biwan manen. Di kakat agurnong pare ti masagbayam. Babaan ti masagbayan. Tagdama tinapatid. Sasapo. Saan nagsakit ni tatang mo? Ha? Baka umuno na kagsakit, sino katakit umuno nagsakit, di maidalit, sika, unin na tatang mo. Nasalsalon ata ka amang yung tatang, pare. No, kasta nga mapang kami matmanong ni ti Galyera, yata, makipagkikikis kami matno ko, kasala natay, biyag, mayaman. Gabot ka adwan na matmanong ni, hindi kita adda ti Galyera, talaga babaknang da. Kasala la feeling mat na makipata ka mo tinabak na. Adaman da giti kondaway, manunemi nga tumayap ti kwarta, nga slaon niyaman na. Nga madaman da giti kondaway, manunemi nga ore kam lagsag sa gawiso kini paring Pepe, no kasta nga may kachamba kami. Pare, mabalinta ti mangiror ita ti babae, panakkirin tinabak ta. Kadi, wine, biwan manentang. Manong nemi kasta idi ti tarayan ti bihag ko. Makaigay magti kwarta, jak panunuten ti agurnong para ti masakbayan para kada kami kinitatang. No tiket mapahan iti Galyera, mapahan kada kiti babae. Siyempre gabot na nangabakak kadidi nga gundaway manong nemi. Dagos nga nangirwar kami manong nemi kani paring Pepe iti babae. Numuna ta, 18 years old, ti partner ko. Nagabay kami pa iti kwarto manong nemi, iti kasidgan nga hotel. Sandali lang, lover boy. Mali ko muna ako. Kinuna na manong nemi at naglabos kami sumuti sa ngawanak, ti dukot tuyet. Pagkakarin ako. Tinaramid ko manong nemi na pan kong dinanon iti uneg ti banyo. Nakigtot. Bakit? Gusto ko rin madigong eh. Hindi.
Agdi gusto nga doa. Amo matgayam taga Ilocano. Taga Kayanak. Kagayan? Kunak malon no aming ni GRO ket panggalita. Samit Front me lang tagtaghalog. Tap no may libak nga saan kam nga Ilocana. Kinuna naman nun naming naguyo sa kmita na nagpadpada kami nga lamo-lamo si Mirok iti shower. Sa ako'y namalanin di kinibibig na. Sus. Ay, saan nga bale? Ngawan asawak, basta lagad ada kwartak. 18 years old ko naman. E di sirok ti shower, manon nemi sinabunak, nagsinabun kami nga duwa. Saka man nagmaymay sa dibagimi, manon nemi nagbuelnas kami. Pinadas ko manon nemi nga tinulad tinabuyak nga skandal. Wen, inagkak da kinibibig na sa ko yung pababa da kinibibig ko, nagbayag iti barukong na. Nangig ko di kiti asog manong nemi ti partner ko. Aring en ka na asog. Kat sana ka naggamak numampay GRO manong nemi. Nagparintumay iti sangwanan na sa ko yung backlight ti may sasaka na. Oh, akad. Kaya mo ba yan? Pekit di nga saan. Kinanak manong nemi. Nabanglo ka numet kabutama agpapa ismirtes daw. Oen manong nemi nadalus. Dedat impapangko iti bagi ken panunod ko. Kasta unay manong nemi. Ti panang pungot-pungot kanyak ti partner ko. Oen gabuta. Kasta unay ti panakaitayok na. Iti aramidek na panangkaan ken kuan. Talbasan deta manong nemi tuloy mi ti pangaranget iti rabaw ti kama iti dayta kwarto. Yung sakbay ti amin manon nemi aday nyawat na kanyak. Ano ito? Kondom. No kondom, no sex. Wag na, man. Diyak pa nagamak nga nangan, gamakag din sige na. No di mo tong palin dayta. Sige man laing ito. Oen manong nemi jak pulos pinanunot ti masakbayan kanayo nga ti agdama ti pinampanunot ko. Naging kananayuran pa iti tawen ko, dimteng ti sabali pa pa nagkasangay ko manong nemi. Naging gawad madlaw ko ni tatang. Kasla kang kanayo nga nabartek. Tang, bigbigat. Nasangin na kayo. Ngata ko na. Bigbigat ko nak, nasangir kayo. Pagkape yun sa amutin ti ara. Di lalo nga, umres ti bagiyo. Mapan, kit mapanin baro. Gusto nga dagdagim tabagim, Rolando. Magmay-maysa ka dito, no panawan ka. Nag-asawa ka, Marok. Dahita ka, di manin asawa, di bagbagayo. Tagabinan niyo salon niya at unyo Tadi kakit may dalit katsakto kakaasik. Idi damo manong nemi tawan idi ti problema kinitatang. Tano iyawat ko ti kwarta, kabailan na palang ti mapan magitsenda manong nemi, umatang tiya. Kasapulan mi tinaldaw. Iso idi ti para luto manong nemi, basta iyawat ko ti kwarta no damay gamak. Narigat mat no palot ko amin kada babae. Ngimdete nga panagingim ti kwarta manong nemi, yung mapanin gumatang itiya. Para kada kami gumatang mitin ti para kang kuana. At pundo na manong nemi nga gin. Tang, kano pa nga gin tinanuman nyo? Kanadagsan deta. Ikinawumatan lang ko di ba si loko? Gin. Wala nga, ay susapo, di kat madlaw nga. At nga, umras kayo?
Ano, antibag na na, di ka sapayin mangmangan. No, mamut ah. Tang, uminom kayo mangang kayo ah. Isa kila ko mauminom, ti malam mo no rabi eh. Makit kita kat adamat, mapanyo, sok-sok naran. Mom, nakarakarat ka na Rolando na nadainom ko. Kaslasang kayo mo tanong mo sa usawan. Kat no mo usawan ako lang uminumak manan. Manong nemi kahit ko idi nga manayon ti biyag ni tatang. Tapno ni kas takat adala takakad kaduwak. Ngam ti magbanyan na manong nemi, kimaro matin ti ba naginom na. Pagkape na pa yan ti arak manong nemi. Nasiputak kang kanayon ko masipsiputan no kasta nga bumahon ng sapat ibigat manong nemi. Mapanitilikod tiri daw. Ada sok-sok nuran na sadya manong nemi nga gin. Lumidok. Kuna na. Imbas nga kape, manunin sa... Tang. Uy, ay, Rolando. Ano ta, hindi dokyo dita? Nausawa na ako, hindi uminumak man. Tatang mat. Pandi dato nga ramid yun. Mutita. Napang ko inalat di Jin, manunin. Uy, kaya ba nga, alam na ito, Jin. Pabuyak manunin, no kasanong imbukbuk ko. Naglukukan! Nagsayang! Tang, ang mga asyo. Tagibinan niyo kumamit sa salon at siyo. Nagsayang timbaling mo na yan. Aging ka manong nemi na si putak at mananapan na inala. At da iti karton. Nakit kinarton pa yan, iduldulin nyo. Ay, sa mga dadail, kagora ka no. Alaim kit iburakam. Ginatang ko na na. Nangalan nyo tinggatang nyo. Kita, itibno ko ah. At adan ka gumatang kay tiarak, ang kasapulang ka na tayo. Awan kapen, takait ko kumatag kape. Awan kape, awan na sukar. Awan coffee mate. Gin matan, panan nyo, tintid ko kada kayo, kwarta. So dahil ito tibiyag ko parok. Manong nemi, nakalalis tong imikay, tiganay gayan, kan gargaraw ni tatang. Manong nemi, permi. Paupawilak ni tatang, isarding nanti aginom. Ngamte ko na akong manong nemi, iliblibas na. Saan ko man na makita nga uminom no kastang adda, akim no awanak manong. Agmalmalem. Gin, tiikpil na manunemi. Maibus na kano pa yan, titalo nga gin, manunemi, tagmalmalem, sa balin tupay, tirabi. Opo, una yun. Kada sumangpetak dito'y balay, manunemi, agapo titalon, muna saan ka tagapo iti baybay, madlaw ko nga nakakaan manin ni tatang iti arak. Aging ka nga dimtengan di pagbutbut nga manong name. Sineknan ti sakit gapo tinalabas nga panagin inom na. Kasano manong name inabuso na mutin ti salon at na. Taorin adda ang angalin na samuweng na manong name saan nantong agin-gina. Uminom tulat ta. Kunanak din nga arak kano ti makaagas iti sakit na. Nagrigat nga isuro tinalakayan manong nemi. Tano kasta nga pagalip, palagipat, agmom ti sungbat niya. Oh! Nung matayak, matay tumot ti sakit ko, landaw. Tatang met, kitpud numat di ko na. Lapan nunudem. Nung matayak, matay tumot ti sakit ko. Kasano nga rin ti aramidak, tap nung may kat kung matay ti sakit ko. Kit matayak mo tan ah. Tap no matay mo tan sakit ko. Tatang, laglagi pa nyo. Adayo ti ayan, nagiti kakabsat ko. Sisyak lang ti mga sikaso ka na kayo. No ayabak man kas pagarigan, baka umay da apagbiit laeng. Masuro na ka makapaisim. Dahil nga rason ni tatang manong name. Ulit-ulitan na kidi.
nga no matayin, matay matindi sakit na. No mabalil na ko mga bautek ti amak manon nemi. Tay sinturnak ko ma. Ngimjak mad maaramid. Tawan anak nga mangbawt iti amana. Tadyak pulos na ramanan ti bawt ni tatang idubingak manon nemi. Naging gama nun nemi nga naitalitan ni tatang. Saan nga makabangon? Problema kon manon nemi no sinot mang istimar kang kuana. No inak agsapol ti pagbiag mi. Kanigatang ti agas na. No inak magikalap, no inak iritalon. Tatang, anak, dimtengan ti pagbutbut nga kada kayo. Amo manak, na siya tinaramid ko. Anya? Kunain nyo pa nga na siya tinaramid yo, nga dinagdag yun ti baghirot no. Tapno awan ako nga pampanunutem. Tapnoy na akong danunin ni nanang ito. Taang, saan nyo ako na yung tikasta? Oo nga tamid tantimar, kunayam kanya kanak. Numanin ipalagip ko kayong ka, ti panag-asawam. Kasi sino pa ita ti kaduam na awan ako? Taang, saan na ka panahon? Kahit ko, umatidog pa iti biyag ko. Ito yan niyang rason. Tapno daag akat kaduam. Siya klati babantot mo na taan akon nga makatulong. Gusto nga ba yan naklatan? Tapno may minbinsanan nga awanan. Di ba kadanagam kaniyak? Pakamuamon di kakabsat mo to umaydan. Ta makasaritak pa ida. Na naruna ka rin iti apo ko. Kimaro manong name iti kasasaad ti salunat ni tatang bayat iti panagpaagas na iti ospital. Huwag manong name. Talaga, nga sumuko pa din manong name iti doktor. Talaga nga awanin ti pagnaan ti agas, gamot ti sobra nga panagin inom na. No kasta nga umay, di kakabsat ko manong name, te ko na ako na pagbiit. Nagsisinublat damit kiti. Di manong Henry, di muna. Kaya po tadaak, lasyak nagbantay. Taramidem tinaskan nga aramidem. Manong, makamukha balangot kang kuhana. Uy, tayin to no bigat. Agawit ak tumatlayang sumublat ni Sita. Timat kami nakamangan nyo kit nakadadayo. Napiyay din ni nanang tinatay ta. May kalikagom nyo talaga, tumay, nagigiddan. Nagsisinublat ng may di kakabsat ko manong name kat no adada iso damat tagbantay. Kaya di may sagundaway manong name nga siyak tinara na agbantay. Nasaksak manong name tinakakarkaron nga kasasaad ni tatang. Agas asog. Tatang, no kumatinong paldak nga minidi. Ngas ikatin yun ti panaginom yun ti arak. Ngiming karkaro yun met. Awang kumita itkasta nga rigat yun ita. Ken rigat mi nga mga asikaso ken ka. Nagruna na may matangag. Ti panagrigrigat mo. Ti panagasasog mo. Ti panagruprupagat mo. Nga mga lakam ti ot-ot ngayong karikrik nain. Kasladyak maibturan nga timudan di kita nga asog ti amak takasla maderder tiriknak
nga mang buybuya ken kuana. Awanton, deti pagtamdak, iti panirigan na kasla din na kaamak asangwan ni patay. Deti balikas na Manong Nemi. Nga numatay, kat matay to kanumatan, sakit na Manong Nemi. Ngimita, itapay, ngagbaliw day ta panirigan, kansik na anti pa nagbabawi. Ngimita, itakadi pa'y, ilinto to naladawan ti amin. Naidagalan ti salon at naman, o nemi, kapot kinalabas ka pa naging inom na. Nagas-aso. Kabayatan na matmaturog, Manong. Ngay di makariing. Rolando. Tatan. Kahit ko ti mapaniti comfort room. No, apigan ngamin nga dita kinaptan, kimotyo, tatno, mabalin nyo latan ti umublang. Ala, sagana kay nga rin tabagkatin kayo ngayon paniti latungan, ha? Uray ta, nadalat-ungan ti kwarto ngayon tayo dito sa ospital. Uray ta, damat digri ka absat ko nga makitinulong kanya kiti gastos dito itatang. Lamay ka na pagkatan yung ala iya katsayatan mo na. Tang, nagwala nga rin itupak no kastabal natin parang bagkat mo kanya. Katabi nga da pala pigsayo nga griri. Kakaasin lang nga rin din tao nga mga sikaso ka na kayo. Agungat kayo pailaan. Ala. Sorry, Tang. Naingatok ti boses ko. Naimbag na ko mga rudan na mataya kon. Una akong daway ngayon atong ti boses mo kanya. Una ta kakasyak ka mga bagbagat kang ka. Ung tandak pa lang nahangag plastar ti panang bagkat ko kang ka. Marigrigatan akmet. No marigrigatan ka na nak. Ito pakda kon tap numataya kon. So nga na yung bagay numataya kon. Ang sige, plastar kayo. Tisar ka iti CR. Sorry no saan nga nagplastar ita iti panang bagkat ko kada kayo. Manong Nemi, di may latong konti amak. Gusto dya ko na Manong Nemi nga kaday di pa ilaing nga naingatok ti buses ko ken kuwana. Nalaos sa panagbabawik. No ano pa nga kasapulan ni tatang ti panangkir. Dapinta sa panakisarita ken kuwana isupeti. Kapit ito ta panagbabawik Manong Nemi na danog-danog ko tididing. Aging ka ti panaas. Kapit ito nagamgam ko. Diyak nalabdan, di pa nagtented, di pa nagarubos di kitiluwak. Kapag na ipalagip nga bigla, Manong Nemi, no kasano nga simi na kada kami, day di nanang. Maulit ka di manen, day di nga malem. Aldaw, nga panang itulod mi, kada di nanang, iti maudi, nga panungpalan. Anyan nga nagliday, nga naimatangan, tikas di nga buya, bayat ti pa nagtugtugaw ko idi ti dadael nga ulnas anang ipat nga iti nagkakapanaganen abang kang gaputa nakapangwayaten ti kalgaw Manong Nemi nagmaris dara ti lawang nga dinuros ti maka naparap ti marapukawen nga raya, tinakalnekan nga init Manong Nemi.
Kas malalakipag-Greek natin adda asa sa adik. Arig na bumtak ti barukong ko nga mangut-utob. At ikaanuman kadyak tun marik na. Ti ayat dungo, ti pamatig ti may ina. Ket ni tatang. Sumarno ka di maten, nga agpakada, ken mapukaw mi. Napalaos ti babawik no apay nga naingatok ti buses ko ken nagubsang ti sungbat ko. Iti panangisawang na nga naimbagpay no matayin. Ngem, nasyat pa itimbalis ko karga kiso ng agturong manunamit. Umunagundaway kat nabarat isaritaan mi kinitata. Iti sumaruno nga aldaw manunemi talaga nga si Mokon ti doktor. Imbagan, ti doktor manunemi no say atin nga yawid mi ni tatang. Talad da ka no nga maasikaso mi isunan at da iti balay mi. Kan nabimiddas na da sa balay manunemi. Tapno di kastakit sa maaramid mint ti agagadahan nga magbantay ang makisarsarita ken kuana. Doktor, dati may balakad ko tapno saan kayo unang magastusan. Taore nagpaot dito iti amam, talaga nga sanan nga makalasan. Doktor, iso nga nagsaysahat langin, no? Iyawid yun. Tapakamuamon, dikit iso amin nga membro ti pamilya yo. Ta may papasdabay magasarita ken matmatan nga debiyag na. Sige, doktor. Kasta nga rod teramitin mi. Irwar mi ni tatang. Tayawid min sa balay. Sadyayan. Nagtitipon kami. Kadigidi kakabsat ko kan digidi pamilya na. Inyawid ko nga roden ni tatang dito balay manong naming it pinakamuwak amin ang digidi kakabsat ko. Nagsasarunod damit nga dimteng manong naming. Dagiti kakabsat ko, dagiti asawa da, dagiti anak da. Manong nemi, idudumting na, naman pa nailat ti balay. Dagiti apo ko ni tata, nga anak dagiti kakabsat ko, manong nemi, isuda, itinang palawlawan, tinagidaan ni tatang. May samapan mga alat, ima na sa dagmano. Mano po, lolo? Ano po, lolo? Lolo, manwak man. Manwak man, lolo. Ikarigatan tumat ni tatang manong nemi. Ti umisem nga agbalikas. Numampay arig na manong nemi nga saggaysan. Ti angis na. Arig na madudug tiriknak amang buybuya. Itinasimbeng nga ornos dagiti anak. Dagiti kakabsat ko ng palawlaw iti papag nga yan ni tatang. Nga amin da manong nemi kitagan arubos dagiti luwata. Nga dumdumngeg dagiti pamakada balikas ni tatang. Ngawan sa bali nga bilin na. Nga ti pa nagtulnog dagitoy kaniti pa nangipasnek da nga agadan. Sa inyo nga tultuladen, dahil tinaganak na kayo, nasaan da nga nakaanal po. Da kayo ti mga kalikagom, iti panakaturpusyo ti kurso akayat yo. Taoray no saan nga nagbalegi, da lolo kini lolang yo, da papang kini mamang yo. Basta na kayo nga po kami idagbaleki. Agtulnog kayo kada kitinaganak kada kayo. Agsingsingpad kayo. Kan sa inyo aliplipatan kan yapo Diyos. Ipas na kayo dagbasa. Ta para kada kayo da itangadal.
Manong Nemi ka na idi nga aldaw nga nakumpleto ti bilang dagiti kakabsat asawa da ken dagiti anak da dagiti kakabsat ko. Aldaw Manong Nemi nagbalmalem nga kinasasarita da di tatang. Kat sakbay Manong Nemi ti panagpakadan di init. Sakbay Manong Nemi nga nagpakada ti init. Isumuten ti managpakada ni tatang. Nga disahanin nga mga anges. Rimang bawan Manong Nemi ti sangit sa ibek kendong aw. Manipod ka na kami. Gabutawanin ni tatang Manong. When pinisang nagdadanggay nga anugog ken saem nga nasaem nga sangit ti uling met. Iti sisinan iti dayto nga biag ti patpatig mi unay nga parsuwa ni tatang. Awanin ni tatang Manong. Bayat ti masayag Manong Nemi jak unay nag-agtaltan na iti pagtaingan. No pa'y maipawil iti daduma gabuta. Gapu iti kanawidan tayo. Jak tinungpal Manong. Ura nakamansayag ni tatang kasapulan nga sumalog ang iti talon. Pare, Rolando. Pare, anda ka dito taltalon dito nakamansayag ni tatang mo. Kasapulan, asikasok na kiti mulak. Anyan tupet ipagbiag ko. No, mabaybayak ti mulak pare. Sa bagay, wala nga paasikasom kumamalatat sa bali na tanda ka kumalatamat ti sibay ti nakamansayag nga ma'am. Kaya dak sa diya, kaya awanak pare, sumalisaw. Maitabon tumat ti bangkay ni tatang. Ngayon tiga po na Manong Nemi. Saan nga rin nga rason nuapay nga daak iti taltalon. Nga dapno saan ko may baybayan timulak. Ngayon tikin na po no nga rason Manong Nemi tapno sa nga adda nga mariknak tila dingit. Tano kasta nga daak Manong Nemi. Bayat nakamansayag ni tatang jaklat na masargadan tila dingit. Kasla kang kalayo na nga agsangsangit. Kasla saan nga may bus na kiti luak. Iso nga pumanawak. Agmalmalemag iti taltalon. Tap na may luliwag ko ti amin. Dimteng Manong Nemi ti maudi nga nabi ti pa na kay mansayag ni tatang. Idi ta bigla Manong Nemi nagtudo iti napigsa. Kasla agbuy-buyat, tinapigsa nga tudo Manong Nemi. Kasla dalayos, gapot kinapigsa, ken kinapaot ti tudo. Kasla makipagsangit met ti langit Manong Nemi. Ngem iti kabigatan na, iti teng kami ni tulnog, iti maudin nga panungpalan, ti patpategmi nga ama, iti kabigatan na Manong. Nasaksyan tinapintas aserna at ti panawen iti panagnami. Nga makipagpalubos aging ga makadanon kami ti ayan ti tanem nga gururay a panungpalan. Nagsernaat Manong Nemi awan tudo napintas iti lalagkak ti init. Ngayon di adahamin iti asideg ti Campo Santo Manong Nemi si Mina. Saan ako nga nagpatuloy. Ngayon dadyak kayat ngay mamatangan Manong Nemi ti pagtungpalan ti amin. Okay. Saan ka nagpatuloy aging kay ti Campo Santo na di kat sinungat ko ti ayos dagiti makipapunpon.
Diyak ngamin maituran nga buyaen, nga ininot nga lununan, ti agur-uray nga abot ti bangkay ni tatang. Kanjak maituran nga imatangan nga gaburanda. Gaburanda iti daga. Ken kastamat na pinagtalinaed ko ti panunod ken rikna kasaampay nga natay ni tatang nga ipatpateg ko. Ket di ket nagturong dalahen kininanang iti adayo. Pinagtalinaed ko iti panunod ko manong nemi nga nagturong laing datatang kininanang iti adayo nga lugar. Ket dumteng tumet lang tumiso nga panahon nga agsublida. Ngem, saan ko gayam nga maitarayan ken mabalin nga pagtalikudan daytang hapagteng manong. Ngamin bayat iti panpanagnak nga madayo manipod iti kampasan to matimtimod kumet tinakapigpigsa nakasasaim nga sangsangit. Sangit dungaw anugog. Ngagapo siguro ka nagiti kakabsat ko. Kaya nagiti apo ko ni tatang. Nga day tama nung nemi iti kasla na maglulok ka nagiti susuop ko. Kadya kon mayadang pay, dagiti sagak nga umadayo. Tinapayak lat ng timoging ko ket imbulos kon, dagiti agkakasaem nga sa ibek ko. Tatang, sakbay ko mga dimteng tikasto nga pasamak, insuro na kumapay no kasano, ti mga awat ti kinapudno. Dita kumapel lang ti insuro yu kanyak nga umano no kasano nga kinaawa-awatek ti kinapudno agpadpada kayon kininanang nga awan. Insuro daklo kumano kasano nga awatek ti kastoy nga pasamak sakbay nga napasamak nga napukaw kayo. Kasano nga awatek nga awan kan datang. Nga kalpasan da ito, ikatawan ton, di kini kakabsat ko, nagsublidan ton, iti lugar da. Kasanuhag ton ngagmaymay sa. No kumatatim ngagak kang kaidikat nagasawak. Ada kumapayin, adong anak ko itangang puko yo. Saan ka saan ko mga nasa una, iti papanaw yo. Tapos sa anak ko mga agmaymay sa. Kadimteng day tapasamak manon nemi. Takalpasan ti pamunpon iti kabigatan na agrorobwaten di kiti kaapsat. Sa maysan nga umay di kiti kaanakak manong nemi nga pumaagpakada. Yung kami nanggel. Ti mintula mo. Nintun ka ano manan ngumay kami. Baka intun tumawen ni Lolo. Sabi ko mata. Nakikita titupay no tumawan. Singsingpit kayo. Kasbili ni lulong yo. Ipas na kayo nagbasa. Tsak pakit mabilang manunemi numanot ka anak ka. Mabalasa nga mabaron di kita nagtuma. Aw matpekid diat nag-asawa ka dakwada. Iti ipag ken kayong ko isudot si Maruno. Nagpakada. Nangabay kanyak, nagpikpik ti abagak, nagananos ka kayong. Anong unod sa matik may mesa? Ngam sampay na ladaw ti amin, nag-asawa kanto pa. Pwede mo pala nag-asawa. Si Mublat, di kakabsat ko nagpakada. Kabagis, di mo itulok nagmay mesa ka, baka sumarunong ka, dagos ka na kinitatang. Idyam ti inom, kasi pa magbagam kinitatang. Idyam ti sugal, idyam ti babae. Ngam na babae, mga alakan ti kaidam. Ti kadkadwam. Tay mapututan pa lang Daman la anak yun. Uy, kabagis. Sige. Bagay doon tumawan ni tatang, may kam tumanin. Sige. Bunusan, into nagkasar ka. Umay kam to amin. Manong nemi
Kabuta damat pala na sobra karagiti abuloy sa dumat digiti nang ted iti bagas kanda dumapay ngin yarayat da. Sana ka rin rimuar. Tadamat lutuwag akanak. Adamat mabalin ko nga lutuan nga si Dain. No kasta nga da lumabas dito balay. Rula pare loran daw. Adaka ka di. Di kan sapay rim-rimwar mani po didi. Nalpas ti pamunpon. Dak dito pare. Rumwar ka mata. Mailiw kang katibaybay. Kan nabaybay am sama dengan timulam di taltalon. Di kahit mong sama din sumaruno kini tatang mo. Mana, baka agbakal ka eh. Agpakamu ka nagbakal ka tapno adamang imansay ka dagos kang ka. Mga no, sa amin tulay yung madlaw nga nagbakal ka gaya man. Agangot ton bangkay mo. Kung kunada. Happy kong magbakalak. Iti may isa nga sardam ano na mi sa lagya bulan. Sila mailiwak nga rumwar. Wen, ada na ukagak nga karton nga da gin na. Pangtid pala yung nitatang dito ya. Inalak ti gin man ano na mi. Nangalakit nagluto ak ti pulutan. Inakmang kididita bye-bye. So man iti niya. Pag inumakan pagpulutan ko na. Nasalag tanong na mi kabus kat kaslaal daw. Nalawag taglawlaw. Yung maduti kiti nakasangat nga bangka kabuta. Mamanuunay kiti mapampalag kalap no kasta nga salag. Nagaraw nga mintiikan no kasta nga salag. Agiin na dayuda. Sanda nga maturog. Awa mo baniitan. Adak kasta nga kasasaad manon nemi uminom ag pulutan. Hindi madlaw kung sanak gahim ngagmay mesa. Iti bangir ti puon ti bitaog manon nemi. Dagayim kaduhak na nakatugaw mo. Baka umaymat ag pulutan uminom. Hey, sino deta? Inuminom ka nagpulutan ka, umay katuyan, agtipon ta dito eh. Pagtipunan tan ti pulutan ki inom ta. Kinunak manon nemi. Hindi mang kutitimak na. Sanak uminom. Sanak mat nagpulutan. Babae? Timak derak. Sadgak. Melanie? Malasinak pa eh? Kasi nung hindi ka malasin, nung naipinta ka, itimugin ko. Kang kanayon ka nga da itilagip ko. Abay, may ka dito eh. Gabo amok nga ka. May ka jabangir, napimpinhas. Dap na mabuyan ti baybay. Saan kag naglingit ti takalapoon di bitaog. Tinulunga ka ti makder manong name di ihawat na di ima na. Apo, ti pa nagrahip ti takulap mi. Nariknak ti barakin lamuyot takulap na. Iti makarakder manong name nakitak tilangat baknang nga pamagina. Muna tawon mo? Kit muna tawon mo? Tapos tama di tawon ko. 45 kon. Kasla 60. Nabaybay ak man ngamin ti bagik. Sika kasla 30 tampay laeng. Kaano kaya pa nga nagbakasyon? Adaki di man sayag ni tatang mo. Ngam na umaya kawang ka. At nakakano taltalon. Kati. Adagi di pamunpon. Sika ti awan eh. Saan ka makita? Kati, uminom ka? Kayat, sino ka doon nga nagbakasyon? Dagi di duhan na ko.
Ti asawa nga eh. Makatawanitan nga balo ha. Melanie? Natay ti karaksidente ti asawa. Karaksident. Gabuta. Kaslaw mo ti mabalin ko nga. Tawiden, ti papatay ti asawa. Iso nga nakawit kami ti lugar tayo. Ano yung tiket mo sa nga awang tawiden? Saan kam nga nadaan ti balay? Nakibagnaid kami ti balay ti pamilya na. Ore no, naragsak ka, gabuta. Nagnaid kay ti balay, takil ng balay. Nga nagbaling nga katulong. Natikit mo sa wen. Nakiasawak ng peso di baknang. May isang engineer. Inkasarnak. Ngayon dinakbat imbanaw ti sidong na ginaganak ken ko na. Di ka matnadan ti kamukbukudan nga balay. Iso nga bayat nga dak di sidong tinagkakamangak. Siyak tinagbaling nga katulong da. Nagbababawi akman. Ngayon tultuloy kon, ngayon nawat tigasat ko. Naikamangak man itibak nang. Ngayon nagbalinak mo na katulong. Oreno, nakaadal na kita nakyo. Dito unang tipagyamanat. Tayong bilang da katulong manugong da. Ngayon bilang damat lapod nung apo ko na kita anak ko. Dito lang ang nabating ang gamin ko. Dikit anak ko. Sandak tumawiran dikit anak ko. Melanie. Mabarinti, balbaliw, nga gayat keng ka. Apa nga balbaliw nga gayat? Tado ka din sa baling ayatem? Nagtalined kay ti puso. Dito di ka po na no apay nga sanak bulos nga nagayat iti sa bali. Nga dahi tanong ka ti pag-apaami ka dito tatang. Iti saan ko pa nag-asawa. Kabuta kahit ko nga tong palin ti kariken ka. Nga siya ti umunakin mauding ang babae ti biyak ko. Baring na may kariyaken ka. Rolando, samping nga naladaw ti amin. Tagibinam lang ti salunat mo. Ipatig mo ti salunat mo. Nagpagwapo ka. Saan mo nga baybayan ti bagim? Nakaburburangan ka. Nabayag namin nasarak ng bapukis. Saan mo pa nga? Nabayag sa pa nga mo na ahitan ti barbas mo. Baka saan ka pa agdigdigos? A moment ha. Si Kamet. Mabaling ka din nga rukupan ka. Ang kapilagdigos nga umuna. Ororayan na ko, anak ko. Nabayag kag dito itayan, imununakim si ka. Sigin, Melanie, wait lang. Ornusan pa iti biyag mo, tabagim. Saan tubaliwan tek sarita. Sige, umayakan to pa siya rin, di balayo. Aksinarak tong tulangin dito eh. Baka paritan dakdagitan anak ko. Sabi ko matawanan ti makalapit ka data. Sabi ko ma, ipanagdag mo. Manong nemi nagawid akmet nga sigod. Naturog akong nga nasapat at nagastag masapak to gring, hindi kabigatan na. Kabigatan na, manong nemi nasapa na kanapan ito talon, hindi may wakas ko, dagiti naskan nga wakas ko, nagpailiak manong nemi nga napan nagpapukis, nagpaahit, yung matangak matin manong nemi, di ka sa pulak,
Wen, tong palag manong nemi ni Melanie. Sang ko may antibagi. Wen manong nemi kalbasan ti makalawas. Nasanak inom. Nagvitaminak manong nemi tapno napigsaklat ta. Ken, kanayot lata nakaahit. Pwede mapanak idibit tawag manunemi tigid ti baybay nga ayo yang Mickey ni Melanie. Idi asiday ka kon malangab ko tinakam ayam mo tinabanglo nga. Bangbanglo? Pwede ta makita kon manunemi ni Melanie. Hi. Hello. Mau makita mo kinakakwapo ka? Na nakapukis ka? Kinawanin ti maangot kong arak ka ng katsigarilyo. Kas kalamay sa nga mo, musa. Kasala kalamay sa nga white lady. Iti sirok tinarukbo sa bitaw, iti igit ti baybay. Baka saangan sak ti Melanie. Baka may sak nga white lady. Nakapuraw ka? When? Nagpindas sa matmatan ti pamagi Melanie. Adadang pimindas ka. Imalo ti pamagim. Manong nemi sa anak mo nga nagamak nga nangarakop kang kuana. Ti amok ili ka naggulagol. Ngayon binalas na meddat ang harakop ko. Orlando. Melanie. Dinto pulos mabannog ti pusok nga kay ayat ken ka. Kapag siksik ka lang ti babae ti biyak ko. Isang sana kung nga nagayayat. Kapag tayo ori ko ti panagsuglim. May karika di palang ti balo kas kanyak. May karika kanayon. Baka siyak ti saan nga may kari. I love you, Orlando. Pinadas kumat iding inayat ti asawak. Ngem sanak ng inayat. Dito tagapunan no api nga sangko na sursuro ng patig. Nagado babae ti biyag na. Si kamay lang idi nagtalin na idi ti pusok. Sangko ng daw-dawat idi nga mabaluak. Ngem isu sigurot na ikari. Tapno di kasta. Si kakensyak mitlaing tagpakot di tulong. Manong nemi pimbig sa tipuloy ti angin nga nangapras ti narukbus nga bulong ti bitaw. Imoyong manong nemi dirgadaloyon gapot tinapigsan nga angin kasmat iti kaya nairuten di kiti arakop ti tunggal may sagada kami kini Melanie. Agas ti kaslasaan manong nemi nga mauma panaglanang dagiti bibig mi. Iti pa nga parapros kon ti marukong na manong nemi iti narasay nga arawaten na. Tasan pa yun nga nagbara manong nemi. Ita makita kita'y matmatak. Na makitak manong nemi. Babayan ti likudan ti narasay nga arawaten na tinakapinpintas na sugog pa lang ti barukong na. Ken. Tilayangan pantina manong nemi dada. Ngem simuksok akon manong nemi iti wuneg tinarasay nga arwaten na tapno di kasta ket mariknak aming pinsan ti barak ni lamuyot ti barukong. Ket ti kasitgan nga naisagpat nga bangka di motor si magpat kami dito'y manong nemi. Abag sumat nga nalawa, iti basar, tuneg timot ti bangka. Dito yan manong neme nagmaymaysan ti bagimi. Keni Melanie. Nagmaymaysan ti lamo-lamo nga bagimi manong nemi. Kat saan akong nga narigatan nga simrek. Gabata, duwa nga roden nga anak manong nemi ti rimuan. Ngem na irut da kiti arakop. Nabara di kiti agek.
Gapatarita nga arakop kanagek kat na ibudi manong name tinapudno nga ayat. Nga di pa lang ubing kami kat tarik namin dito nga ayat. Nagpadpada kami manong name nga nagkidan nga na itayo kitiragsak. Kat kalpasan deta na balaed iti dialog ako na. Mabaling ka pala nga bututan. Alis to am. Ti 45 nga tawan ko sa anak penagmenpos. Kati, ulitan ta mga roden, tabarbaring dito igit ti baybay, iti uneg da ito nga bangka di motor. Nga buklenta, Daytan tinang rugyan manong nemi iti danden ni Renabii nga panagsindarak mi kini Melanie iti igit ti baybay. Diyak mo no apay nga inlimad na pailayang karignig anak kan anak na. Di da sigurong kayat nga gasaw pa iti inaday so inlimad na. Ngam na ibulgaran ti amin ididakkeran ti tiyan ni Melanie manong nemi kaputa naglaingak nakaputot ak pailayang manong. At damit lahing may surut iti apilyedok manong nemi. Nagdinamagan ti amin manon nemi saaman nga manugot di kiti anak nang iminawat dan ti kinapudno. Kat nagkasar kami kini Melanie iti simbaan ti ili. Babayan ti tulong ni Melanie ti family house mi nga gagangay laeng manon nemi pinapintas na. Kabutad damat kwarta na manong. Nga it-ited di kiti anak na. Anak na nga daanin ti trabaho nga mawampay ti asawa na. Dito'y kami nga nagnaed, manong nemi numampay saan min nga kanaed, dagiti duwang anak na iti kanay di asawa na. Ngam dito'y naimpas ngay manong nemi ni Rolando Jr. Nakaputotak pa lang mat ti lalaki manong nemi, nga isut mangiwaras ti apelyedo. Manong nemi agpeso, natipon-tipon kami, manong nemi idi, tanagkasaran. Kompleto, di kiti kakabsat ko, asawa da, anak da, ken di kiti apo ko da, tadapo ko da, di kiti daduma. Ay, baga, kabagis na, napanunutan mo't laing. Kitam kadlaing kaya, dahil ti pamanik-nik nga, first love never dies. Agpadpada nga, first love, titunggal may sakata kayo kini Melanie. Da kayo matlang tinagkatuluyan ni tinapaod. Kadadapayan may isang anak mi. Manong, iti saklot na. Uwan, sabi ko matalalaki tapno. At danayon di kitilalaki nga kaanakam nga mangyawaras ti apelyedo tayo. Da kayo nga lalaki nga kapsat ko ah. Numuna kitalutay mo't nga lalaki. Awanan ta sa pulak pa'y manon nemi itibiyag ko. Na iturong kumutlaeng, na daanak matlag ti asawa, ken maysa nga anak. Narita nga anak manong nemi. Ison tumatinam na maik ka. Nga mangkamo, ang mga sikasunto kada kami, iti dumteng, itadating ti sasalog. Dito nga ron ti pagkasalitak, manong nemi kitagyaman ak unay, iti anos mo nang ibasa, kat sabi ko mata damat na ibatik nga adal, liluwagan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nibungeg. Santay ko mga sayangan, ti agdama, kani sa ganaan temat iti masakbayan. Santay nga ibagbaga, nga makaamunto ditan, o nyat mapasamang iti masakbayan. Agsakbay pa'y, maaros pa'y, anong tulakid din ti saan nga agsakbay. Tuy nga rodagyaman nga pagayam mo, Rolando, iti pa nang isurat, ni Raylad Dagupyon.